Da kajing sngau kya ha kabaya day ba kajing kerdo hapo kanong ba shilong bar kom juru ban penne pensa ikitlong umentri ba pe ikitnat bam umdi uba renik dan lingdo tongkhar ula kentu ikipat ba day ban pom pathari kidieng ne ban pendu pendam bat shna yeng hakijaka badon ketelong habaya keren bu shilong mil ukerwa ka atiar halor kajing penbiang hapo sor shilong nakaliang jung ba renik dan ulai thu ba ula bu kajing kerpat shaka ministry lingba umentri ketnat jal shakti ban kentup langno ikishnong ki badon hasor ban penhap langno hakajal jivan mission nakabenta ban la ban penbiang ikipat ba Kapat jonga na ka ministry hakani ka meeting ka bang awan puati hakajing don ju minister jo ka jal shakti ngalapan kemau biang halor kisti ka bang alat hosisin ban kapat ju ban include yakini ki urban villages sya ka JJM berkuma kalom ta ka JJM karitam ta kino kendok te kadai ta jikli pi ban ong bangin yo sos na ai yo na ai hakki no so kalom kadai kata te ndai kuma kalom ki don ki water supply ki ba ada apa ki ba let's say sim la design mensua ba ken ai ya ki clean ki don pede ki ba kala poi ha kisno te lagi don bukan kita ki ba abiang apa ka supply ba don pa ka ngin supentan ke lagi include CJM tebut bakal di penan kan pan ai tangka distribution hak bakan simna ka reservoir na kitu ki water reservoir batan sakiye tehre lada kidon de kisnong ya kiba kata ka ke badon kampat long sufficient kampat dap tu bagian hawat kenye ki source na thamai la kalong dak bagian sulit ki boring dan la kalong dak bagian wat de ki wa na ki cloud tingin hawat kenye ki source na thamai lada kata ka badon pa kampat dap hi kijing kwa kijing anur jongi ting anur berpendak hau kunai Desember lai pui terim tu Desember arajar ko ta kari kijing anur jongi ke bangile tre sistem kabalak te ndai mila na mapoi adu kada persen poi ngin pandang ong ta nidang ya struggle berpendak ke kumbala tarket ikene diga serious matter ke bangi long concern adu kata hak bangi yo iba ki wa doi ki terkong no kawe rin kawe pat bon ba ki sos ya ki ba ka PHI kal tan sua kam long su mentar na ka daw ba ka terkong no ti kene gede ka serious issue hakba ka don ki jingma ba na klenjonga na ka por na juga pat ba kalau ka berkam hadu kata-kata ya ki pa ba kisnong tau ya ka bangin ngin sim lade ka jikir klik ba ong ba ki catchment area ngin nom pom pathar su ki ding kise nginom snaying na semsu ni catchment area kenang memperti kena bahkan don kajing ha kana ka perthai de kajing don ju ki source ku ki bane terma ta hawa ni snow bargalang sarkar ka don kita ka an ban khang ya kata tan her untara ki sarkar kam sempat implement badala ka implement ro ka alat la ki ba itu ai ki kesan terma ta ni kam ai kaji tegelam ki snong ki thau ya ka bakat ba ka sarkar kan da putri kam ni kata ka an dalade hapo ki snong to ngin putri kam ni kata an dah kabangin declare kisnong baik di catchment area kibadi kicakai pam di kiba ai kajing kiba ba tongin bu no ngin riken dong ki dah kabangin penan kam su atwe pada kicing penan kam taman pomding pomsej dan ban yang ringin be khang ba khatu ka source kabangin yo kan na kani kajing pan fon pi namata ko orban kanu pi pan na sanda pi kam don kata nginam la ban ongkat no don kam namar ba ndala sya tingin sa prepare yaki project report DPR berkasyon ko kata kicino kampen nakapos ka por makumalong matawat kri GM no kondong gemla parang ngin kampet kapta marngintip katno rin dala nang paik project kan parang kam nginang pan nakapos ka por berkasokar dia kanang ahi kan banginang pan kar kung kicino kam joy